Umuntu lonjani ke longenako ekomiti. Number 1 makevulakade uthi umuntu lomesabako uNkulunkulu. Amen. Bekangathini lo moye. Makemfundise eceleni kwakho. Umuntu owethembekile. Ngumuntu lowethembekile. Umuntu lotaba nesifuba. Umuntu lotaba nesifuba. Number 1 siyakhumbula. Ube nesimilo lesihle. Ngumuntu lonesimilo lesihle. Kufuna kube umuntu otaba committed angeswelakala angalovi lotaba netimpawu kaNkulunkulu. Uthi babe mfundisi akube ngumuntu lotaba netimpawu kaNkulunkulu. Ube umuntu logcina isikhathi. Ngumuntu lotawusigcina isikhathi. Haleluya. Umuntu longamfaka kuphi bazalwane. Umuntu lotawukhona kusebenza nebandla. Ngokuthobeka. Ngumuntu losihlonipha. Uthi ucabanga ukuthi isimilo bandla lenkosi. Likomiti lasesontweni, likomiti lisuke lisebenza umsebenzi waNkulunkulu. Athi inhloko tenu ngatifisa. Nalisebenza umsebenzi waNkulunkulu kumqoka ukuthi kuhambe embili uNkulunkulu. Haleluya. Ngicela nifunzeleni leli verse leli lapha kugama likuzenzo chapter 6 verse number 3. Ngakho ke bazalwane khethani emkhathini wenu emadoda lasikhombisa lenwatiko ukuthi anelivumo loluhle lagcwele moya longcwele nekuhlakanipha. Ngawo ke lesitawanika aphathe lo msebenzi. Nasiyawukhetha lo komiti bazalwane. Kunekinto lekumele ukuthi siphungulule kule verse. Akusithi availability yemuntu, but available is fine. Moreover, kunetinto ledzingakala titfolakale kulo muntu. Old Testament, Exodus chapter 18. Nawufunza kusukela ku verse 13 kuya 26. Ngakusasa Mose wahlala esikalweni sebethule labantu. Alamula labe baqabene nalabantu. Go Exodus chapter 18. Kune sithombe ngifisa ukuthi sihambe naso. Sisaqhubeka nje nalomsebenzi. Ngathi sitawufuma nini? But kukhona lesitawufike sekunake. Hallelujah. Ithuthi indlela tekukhetha. Lena. Ngilele ngale kuzenzo. Lethi ngako ke khethani. Hallo. Inine ndani njalo. Sinaba nayi ke bese ingala ku Old Testament. Lele Old Testament yona ngulo leader lokhetha. Siyabona bazalwane. Akusimo labazalwane bathi ngulo leader ukhetha kulabazalwane. Wathi kube Jethro abone konke Mose labekwendela abantu. Mbabedala waMose Jethro. Wakhuluma ufika ukhanza Moses njengeleader. Yini lena lokwendela yona labantu? Yini lobhisi ngayo yebabendlela? Utibulalelani ngekwenda lo msebenzi wethu? Utibulalelani yebabendlela ngekwenda lo msebenzi wethu? Nebantu beme la kusikela ikuseni. Nebantu balijale kuletha inkinga la kuwe onke malanga. Solo kubamele kusitwa Mose. Solo kuba kube wena. Mose waphendula wathi, babendlela uyakhuluma uthi kufanele ngikwende lokho. ufanele ngikwende lokho.
Ngoba abantu belakini batewufuna imishado. Ngoba ngimi umholi waleli bandla. Nangabe kukhona labacabene ngabo abantu belakini. Tonke tinkinga telibandla tibukwe ngimi. Bese-ke mina ngiyabalamula ngibatshele imithetho nemiyalo kaNkulunkulu. Bese mina ngenta lokhu inkosi lekubekile kimi njengemholi. Uyise Dala waphendula wathi, Uyaphendula Jethro uthi ayikalungi le ndlela losebenza. ayikalungi le ndlela losebenza ngayo lendlela. Wena nalabantu nitibulala ngemisebenzi. Wena yendlela nalabazalwane bepostoli nitibulala ngalomsebenzi. Ngobe lo msebenzi lo wentako mkhulu kakhulu. Ngobe lo msebenzi lo wentako mkhulu kakhulu bangela Mkhulu kakhulu kunawe ukuthi ungawenta wedwa. kuthi ungawenda wedwa. Thatha nali livi leseluleko sami. Thatha nalilivile leseluleko sami. uNkulunkulu tawuba nawe. uNkulunkulu utawuba nawe. Khuluma komthando. Kufanele wena ube lenxusa nebantu uNkulunkulu. Kufanele wena ube advocate kuNkulunkulu. Emacala awo abawalethe kuye. Emacala abo abawalethe kuye. Bafundzise imiyalo nemithetho yaNkulunkulu. Bafundise imithetho nemiyalo yaNkulunkulu. Ubachazele ukuthi kufanele baphile njani. Bachazele ukuthi kufanele baphile njani. Batiphathe njani. Batiphathe njani. Ngempilo kwaloko khetha emadoda afanele. Kuye yonke ke le ngqithi lekufuna ukuthi sikhulume ngayo nangivesi number 21. Ngetulu kwaloko khetha emadoda kanjani. Nsitekini kusebenza bani la? Nikhona inibazalwane. Nsite kusebenza bani ngala? Kusebenza the leader. Ngale kusebenza labazalwane bayakhetha emkhathini wabo. Siyabana abazalwane. Verse 21 ke uthi ngetulu kwaloko khetha emadoda lapha wena njengeleader kanjani. Ukuba abantu laba ngakubambisa lo msebenzi. Ngiyabuka njengeleader. Ngizama ukuthi siyokhetha ikomiti. Ngetulu kwaloko khetha emadoda lafanele. Nalathembekile. Lesaba uNkulunkulu. Nalangathengeki. Wabeke abe baholi. Uwabeke abe baholi. Angithi sithe simfundzile Senzo chapter 6 verse number 3. Sanyalo besifundza Exodus chapter 18 saqala verse number 13 bese yawugcina kunamba 26. Lelinye ke ngicela ngibhale lapha ngicela ngibhale 1 Timothy chapter 3 verse number 8 kuya ku 13. 1 Timothy chapter 3 verse number 8 kuya ku 13. Ngiyakhola ukuthi udasikhanza ngizama kwamba isikhathi bazalwane. Deuteronomy chapter 1 verse number 13 na 15 na 17. NamaHebrew chapter 5 verse number 14. Bengizamile ukhetha nami ukuthi ngisaba ukwati inhlobo letikhona leti inhlobo talabantu labangangena inkomiti. But lokunye lengikukhanze ukuthi kuyadzingakala abantu bakwati basangena inkomitini ukuthi bantu abanjani abangena inkomitini. Lamapointi leniwashoko ayiqiniso. Yena lesiwabhalile isikanye kanye nani. Ngicela ukuthi sifundzeni ke kanye Johane chapter ndawusho nakuloko mbadlwana ngicabanga ukuthi ngeke ngikucece la ngawugcina khona isikhathi asisekho kimi. Johane chapter 1 verse number 8. Johane 1 verse 8. Yena abe nesiko lokukhanya kepha abe ufakazi ngaloko kukhanya. Ipoint lami lithi umuntu lo kumele kangene ekomitini ngomuntu lophendukile lokholelwa kuNkulunkulu. Ngomuntu lofanele ukuthi kagqwale livi. Ngomuntu lofanele ukuthi kagqwale livi laNkulunkulu. Haleluya. Umuntu lofanele kagcwale ini bazalwane? Livi laNkulunkulu. Yinto yasekukholweni le bantu bagcwale indzaba tangephandle. Amazwi alencwadi yemithetho angesuki emlonyeni wakho. Uwacabangisise
uyawucabangisisa ujule kuwo usuku nemini. Ngumuntu lokufanele ukuthi agcwale livi laNkulunkulu. Amen. Number 2, uyafunza lofundzako ngisathi ukuthi ngibani. 1 Corinthians chapter 16 sisinolwazi. Nimemukele adivele asekhaya. Awungibambele suwadi. Leli point lami lithi ngumuntu lotawuhlonipha abanye bazalwane. Lolo umholi wakhe. Bambamba lukomiti nebazalwane lasesontweni. Kusuke kubantu labafuqa ivision yalida. Leli komiti lona ngiko isikhathi esiningi kumele ukuthi lalihlangana, lithanze lihlangana nalolo leader. Likomiti baba umuntu ongena ekomiti awukameli ufake umuntu lositha nale nhlobo yayiso. Usamphakamisa ke ucheck budlelwane bakhe namfundisi. Ungena inkinga leSlovenjoy umthetho ngale. Wakhe lo umfundisi kugula. Ngumuntu lonjalo ungena ekomiti, ngumuntu lotawufuqa ivision yamfundisi. Hallelujah. Umuntu lofuqa ivision yalo umholi. Igama lenkosi malibonga. Nakufika Timothy lapho kimi. Na kukhuluma Pawulo la. Uthumele Timothy. Uthi nafika Timothy lapho kimi. Ngikwaqaphelisisa ukuthi nimemukela kahle. Njenga lotawusebenza naye niqaphelisise ukuthi nenda njani. Nimemukela kahle because ndawusebenza naye. Ningamukeli kabi. Funza msini. Adivele asekhaya. Akativele Timothy kakuphi bazalwane. Ngoba wena umsebenzi munye. Ningaze nithi lo munana umuntu nami lesisebenza naye. Seniphambene. Ngoba nenda umsebenzi lonjani umsini. Umsebenzi munye. Hayi asikunakeni le lakusho. Likomiti kuze lisebenze kahle kumele lisebenze umsebenzi munye namfundisi walo. Yekomiti lengenako office kamoya. Yatini ukuthi kumele lisebenze hand in hand namfundisi. Angiphinza ngathi ngimemeta kabi, kanti ngimemeta kahle. Yani nabazalwane lendawo ngena la office ndawusebenza namfundisi. Yatini ukuthi kumele lisebenze hand in hand namfundisi. Ningatendeli timboteni. Nimshiye ngaphandle mfundisi. Namfundisi kabathe uyangifuna kangangithole. But nisebenza hand in hand tethela. Ngoba wena umsebenzi munye nani, umsebenzi wenkosi. Wenda umsebenzi munye nani umsebenzi wenkosi. Ngakho-ke kubede lo benzelelako. Painful verse. Ayikho ingone ebuhlungu bazalwane umuntu bangena ekomidini. Bese akasamathi lethi umbhalo lokuholi wakhe. Ayikho ingone ebuhlungu bazalwane liqonde uNkulunkulu. Ningene la komidini bese anisamathi lo muntu lothuye uNkulunkulu lakini. Nine bazalwane nine komiti. Nibe kubambisa ingceku yenkosi isenda umsebenzi. Igama lenkosi malibonga. Singaba siyahlabela, ngaba sendani, akwameli ngoba ngisekomiti nakwameli kuhambe kahle. Bear this in mind. Kangakhulumi lo mholi kumele kunyakade nini nje kuma committee member. Nilungise nini. Amen. Asethini amen. Basefeso chapter 6 verse number 18. Khulekani ngaso sonke isikhathi nikumoya. Ngiyakhuleka konke nginyusa konke. Nilinze ngesineke sonke.
nangekunxusela labangcwele bonke. Ngizama ukuthi epointini lami usangena ekomidini kumqoka ukuthi lithandaze likanye njengama-committee members. Nangithini labazalwane bathandaze bakanye babeke i-date la batawuta khona njengema-committee member batawuthandaza bangamfundisi nakhathi. Siyevana yini? Umfundisi katabathelela le vision lamthandazweni kamoya. Nangithanda ngiphendvuka esikolweni kaZombodze ka-SU. Ngelunch ngifuna kuya ka-SU eSonville. Ngiyafikakele ka-SU ngiyasitakala ngimukela Jesu uba inkosi nemsindzisi. Sengisindzisiwe. Ngiyamthanda lokuqonda lokuhlanganyela njengoba nibhalisile. Sengidikhanza sengiyodistebha ikomiti nangelilanga layo lokwenta njani lekuthandaza abakanye. Ngiyakhumbula bangitshela ukuthi hayi namhla udzingakali wena. Kumqoka ukuthi bazalwane labangena ekomitini bahle bathandaza bakanye. Thandaza kanye bazalwane ninikete isikhathi sekuthandaza nimalunga ekomiti. Angisho ukuthi ungena emhlanganweni bese nivula umhlangano niyovala umhlangano niyakubona mase. Bathi libe lilanga lelo. Angithi nisebenza namfundisi. Umsebenzi mkhulu kunani. Lokuhlelo ukuthandazela lo umsebenzi nikanye. Hallelujah. MaHebheru chapter 10 verse number 38 uthi kodwa lolungile wami ngekukholwa uyawuphila. Kodwa nangabe ahlehla nyovana ngingeke ngijabulele. Ngilabazalwane ke labasekomitini kumele ukuthi bangaqali bahlehle nyovana. Ukuze tawuphila lebandla. Akube i-effort yabo lolungile wami ngekukholwa uyaphila. Hallelujah. Babe nefaith lemangalisayo. Ngoba usekomitini. Gcwala ifaith. Gcwala kumesaba uNkulunkulu. Igama lenkosi mabonke. Lo mlayento olethelwe Apostolic Faith Church Zombodze Media.